Ibicu byijimye byongeye gutwikira ikirere cya politiki mu murwa mukuru Kinshasa. Ikinyoma, ubugambanyi ndetse n'umugambi w'ibanga wo kugundira ubutegetsi byatumye abanyapolitiki bakomeye batanga umuburo wa nyuma, n'umuburo utahawe Perezida Felix Antoine Tshisekedi gusa, ahubwo hawe na Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye, wabwiwe mu maso he ko nakora ikosa ryo gukina umukino wa politike abogamira ku nshuti ye magara azabona ingaruka zikomeye mu gihe cya vuba. Ese byagenze bite ngo Perezida Ndayishimiye yisange hagati y'umuriro w'abatavuga rumwe n'ubutegetsi muri Kongo? Ese ubundi niki giteganyijwe tariki 22 z'uku kwezi kwa karindwi kizajegajeza ingoro y'umukuru w'igihugu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo? Uyu munsi tugiye kwinjira mu mizi y'ikibazo gishya cyugarije Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ikibazo gishobora kongera gusubiza iki gihugu mu mvuro zisa n'izabaye mu myaka yashize ubwo wahoze ari perezida yashaka kugundira ubutegetsi. Ngaho nega amatwi wumva ko umugambi wo guhindura itegeko nshinga uri gukongeza umuriro, uhereye mu banyapolitiki b'inararibonye ukagera mu bayobozi b'amadini akomeye. Ubusanzwe iyo umuyobozi yegereje iherezo rya manda ye, cyane cyane iyo ari manda ya nyuma yemerwa n'amategeko, amaso yose abamuhanze. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Perezida Felix Tshisekedi asigaje igihe kirenga gato umwaka umwe ngave ku butegetsi hakurikijwe itegeko nshinga. Nyamara mu rwego rwa politike ibikorwa bye n'ibyegera bye biri kugaragaza ishusho y'umugambi uteye ubwoba ku batavuga rumwe n'ubutegetsi, umugambi wo guhindura itegeko nshinga kugira ngo yemerwe kwiyamamaza manda ya gatatu. Ibyarakaje bikomeye abanyapolitike bihangange bituma biyegeranya abashinga ihuriro rikomeye bise C34. Iri zina C34 si impanuka, ni ubutumwa bukomeye bufite ishingiro mu itegeko nshinga rya Kongo, aho ingingo ya 34 iha uburenganzira ndetse ikaba inategeka buri munyekongo wese kubuza umugambi w'umuntu uwo ari we wese ushaka gufata ubutegetsi ku ngufu cyangwa kubugundira yishe amategeko. Iri huriro ryiyemeje kurengera iri tegeko kugeza ku ndunduro. Kugira ngo mwumve uburemere bw'iri huriro, reka mubwire abarihagarariye. Turavuga Martin Fayulu, umugabo wemeza ko ari we watsindiye amatora ya mbere mu mwaka wa 2018 ariko intsinzi akayibwa. Turavuga Delice Sanga, umunyamategeko n'umunyapolitiki utagira iminwa, ndetse na Jean-Marc Kabundi wahoze ari inkoramutima n'ukuboko kw'iburyo kwa Perezida Tshisekedi, none ubu bakaba barebana ayingwe. Kuri abanyapolitike hiyongeraho n'imbaraga z'amadini kuko bashyigikiwe n'abahagarariye amadini n'amatorero. Bari mu munyamabanga mukuru w'inama y'abepiskopi gatolika muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Senko, Musenyeri Donatien Nshore, ijwi rikomeye ritinywa n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Aha niho Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yinjiriye mu kibazo mu rwego rwo gushaka uburyo bwo guhosha uyu mwuka mu ushobora guturika isaha n'isaha. Ndayishimiye yinjiye muri iyi filime nk'umuhuza. Tariki ya 6 Kamena 2026 yagiranye ibiganiro by'ibanga n'abanyapolitike b'iri huriro rya C34. Ibiganiro byabaye nyuma y'uko abanyapolitike bari batanze integuza y'uko tariki ya 8 Nyakanga 2026 bazakora imyigaragambyo simusiga igomba kubera imbere y'ingoro y'umukuru w'igihugu i Kinshasa ndetse no mu gihugu hose, mu ntara zose z'igihugu, basaba Perezida Tshisekedi kwegura ndetse bamushinja ibyaha bikomeye by'ubugambanyi mu kuyobora igihugu. Ariko se Ndayishimiye yababwiye iki? Ese ubundi bo bamusubije iki? Sesanga, umwe mu bayobozi ba C34, yatangaje ko Perezida Ndayishimiye yari afite inshingano zo kubagezaho ibyari bikubiye mu biganiro yari yagiranye na Perezida Tshisekedi mu minsi ishize ubwo yagiriraga uruzinduko rw'akazi i Kinshasa. Ndayishimiye yashaka kumva ko abanyapolitike bacururuka bagakemura ibibazo mu nzira y'ibiganiro. Nyamara batavuga rumwe n'ubutegetsi bari bamaze kwiga uyu mukino. Bahise bereka Ndayishimiye ko batiteguye gushyira intwaro hasi cyangwa bakagabanya igipimo cy'umuriro mu gihe Tshisekedi akomeje kugaragaza igitugu. Mu gushyira amakarita yabo ku meza, bagaragarije Perezida Ndayishimiye ibintu bikomeye igihugu cyabo kigomba gukemura byihutirwa.
icya mbere umutekano, icya kabiri imiyoborere mibi no kutubahiriza amategeko, icya gatatu uburenganzira bw'abanyekongo bwo kwisanzura no kuvuga icyo batekereza batiriwe batabwa muri yombi. babwiye Ndayishimiye bati niba leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ishaka ko umwuka mubi uhosha, igomba gufata ingamba zifatika atari amagambo gusa kugira ngo ibiganiro by'ukuri bishoboke. Batanze amabwiriza ntakuka arimo irekurwa ry'imfungwa za politike. babwiye Ndayishimiye ko abantu bose bafungiwe hirya no hino mu magereza yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bazira ibitekerezo byabo bya politike bagomba guhita barekurwa nta yandi mananiza. icya kabiri ni ugusubizwa ibyangombwa. abanyapolitiki bambuwe ibyangombwa byabo by'inzira, ni ukuvuga za passports, kugira ngo badasohoka mu gihugu ngo bajye gushaka ubufasha mu mahanga, bagomba kubisubizwa ako kanya. icya gatatu umuhuza utabogamye. bavuze ko ibiganiro byose bizaba bigomba kuyoborwa n'umuhuza w'umuryango wa Afurika yunze ubumwe EU, ariko uwo muhuza akaba ari umuntu utabogamye. ibi byari ukwibutsa Ndayishimiye ko batamwizera 100% kuko azwiho ubucuti bwihariye na Chilombo. ikindi kintu gikomeye abanyapolitike bashyize imbere ni ugushyigikira umugambi ukomeye wateguwe n'amadini. Kiliziya Gatolika n'itorero Anglikani bari barakoze inyandiko igaragaza gahunda y'ibiganiro by'amahoro bidaheza n'umwe. iyi gahunda yasabaga ko ibiganiro bihuza abanyekongo bose, ndetse igasaba ko abafashe intwaro bitabira ibyo biganiro. iyi ngingo y'abafashe intwaro niyo yatumye ubutegetsi bwa Tshisekedi bwanga burundu uyu mugambi w'amadini, kuko leta ya Kinshasa yiyemeje kutigera yicarana ku meza amwe n'imitwe yitwaje intwaro nk'inyeshyamba bita ko ziterwa inkunga n'amahanga. ariko kuri C34 bo banyuranyije na Tshisekedi, bavuga ko kugira ngo amahoro arambye aboneke nta munyekongo n'umwe ukwiye guhezwa, ndetse n'abari mu mashyamba bagomba kumvwa. ku ruhande rw'u Burundi, nyuma y'inama y'igihangange, ibiro bya perezida w'u Burundi byasohoye itangazo rigenewe abanyamakuru. muri iryo tangazo bavuze ko perezida Ndayishimiye yanyuzwe cyane n'ikiganiro yagiranye n'abanyapolitike bo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'abanyamadini. impamvu ngo nuko cyabaye ikiganiro cyaranzwe no kubohoka no kuvugisha ukuri kutabereye. Ndayishimiye yabagaragarije akamaro k'ibiganiro byubaka ndetse n'ubumwe mu gukemura ibibazo. iri tangazo ryakomeje rivuga ko Ndayishimiye yasanze we n'abanyekongo bahuje icyifuzo kimwe, icyifuzo cy'amahoro n'umutekano muri Kongo ndetse no mu karere kose k'ibiyaga bigari. ariko se ibi byaba byaracubije uburakari bw'abatavuga rumwe n'ubutegetsi? igisubizo ni oya, ahubwo babaye nk'abahawe imbaraga nshya. gukomeza gushidikanya ku bushake bwa leta ya Kinshasa byatumye C34 ifata icyemezo gikomeye. tariki ya 6 Nyakanga 2026 abanyapolitike bari bamaze guhura na Ndayishimiye bafashe ibaruwa bayihameye w'umujyi wa Kinshasa. iyi baruwa ni ibaruwa imenyekanisha, ni ukuvuga itanga integuza ihambaye. bamenyesheje ubuyobozi bw'umujyi ko tariki ya 22 Nyakanga ihuriro C34 n'abayishyigikiye bose bazabyuka bagakora imyigaragambyo ikomeye cyane, kandi ntibazigaragambiriza mu mihanda isanzwe, ahubwo bazisuka imbere y'inteko y'umukuru w'igihugu, imbibiro bya perezida Palais de la Nation, basaba ko itegeko nshinga rya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ridakorwaho na gato cyangwa ngo rihindurwe uko Tshisekedi abishaka. iyi baruwa yashyizweho umukono n'abanyapolitike bose bari mu nama ya Ndayishimiye. yasobanuye ko muri iyo myigaragambyo kwa 22 Nyakanga bazageza kuri perezida Tshisekedi ubutumwa bwite bwa politike. gusa ikintu giteye ubwoba kurushaho nuko iyi baruwa yagize ibanga rikomeye ibizaba bikubiye muri ubwo butumwa. nta muntu n'umwe uzi icyo bazamubwira uwo munsi. ese bazamusaba kwegura ako kanya? ese bazatangaza ishyirwaho rya leta y'inzibacyuho? ni urujijo rw'uziterabwoba rya gipolitike. mbere yuko dusoza, hari ingingo igomba kumvwa neza cyane ikwiye gusigara mu bwenge bw'abakurikirana ibya politike y'akarere. abanyapolitike ntibagarukiye kuri Tshisekedi gusa, hari umuburo uremereye basigiye perezida
Evariste Ndayishimiye w'u Burundi. Bamubwiye mu maso batarya iminwa bati nkawe n'umuyobozi ndetse ukaba unahagarariye inyungu z'umuryango wa Afurika yunze ubumwe mu gukemura iki kibazo, ntukwiye na gato kubogamira kuri Tshisekedi witwaje ko musanzwe muri inshuti. Nuza n'imikino muri ibi biganiro cyangwa ugashaka kudukinisha uzabona ingaruka vuba cyane. Uyu ni umuburo udasanzwe uhabwa umukuru w'igihugu kiri ku butegetsi werekana uburemere bw'icyizere cy'abanyapolitiki bafitiye abakuru b'ibihugu byo mu karere bavuga ko bakunze gushyigikirana mu makosa kugira ngo barindane ku butegetsi. None se ibintu bizagenda bite nyuma y'itariki ya 22 Nyakanga? Ese Tshisekedi azareka iyi myigaragambyo ibe mu mahoro cyangwa inzego z'umutekano zizakoresha ingufu hakameneka amaraso? Ese Perezida Ndayishimiye azakomeza kuba umuhuza cyangwa zikura muri uyu mukino w'umuriro ashobora kuba yatama agatwe? Ibi ni ibibazo amateka azadusubiza mu minsi mikiri imbere, sina myinshi. Ariko ikigaragara ni uko itegeko nshinga rya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rikomeje kuba inkingi ya mwamba abanyapolitike bishingikirizaho ngo berekane igitugu gishya kigenda cyubakwa mu karere. Ukurikirana iyi nkuru urabona imyigaragambyo ya 64 izagira icyo ihindura ku mugambi wa Perezida Tshisekedi. Ese urabona ubutumwa bahaye Ndayishimiye buzamutera ubwoba cyangwa azakomeza gushyigikira inshuti ye Chilombo? Siga igitekerezo cyawe ahabugenewe muri comment section, kandi niba ari ubwa mbere ugeze kuri iyi channel Pilot News TV kandi subscribe unakande kunzogera kugira ngo inkuru icukumbuye itaha nizagucike. Mukomeze kugira umugoroba mwiza naha mukanya.